ҳамватанони азиз, интихобкунандагони муҳтарам, барномаи пеш аз интихоботӣ ман аз барномаи пеш аз интихоботӣ Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон сарчашма гирифта нақшаву дурнамо, ҳадафу барномаҳо ва стратегияҳои созандаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастуру супоришҳои раҳнамунсозу ҳидоятгари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша гирифтааст. Бахши таҳким бахшидани озодию истиқлол, ваҳдату ягонагӣ ва суботу амният дар ҷомеа. Чӣ тавре ки муҳтарам пешвои муаззами миллат ҳангоми ироаи паём зикр кардан, ҳадафи олии сиёсати давлат ва ҳукумати Тоҷикистон таъмини амният, рушд ва никоаҳволии мардум аст. дар ин замина моро зарур аст ки таҳти партави ғояи барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон ки шиори ҳар як аъзои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон аст, тамоми қишрҳои ҷомеа сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва ақидаву мавқеи сиёсиро муттаҳид намоем ва барои таҳкими сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои умумии инсонӣ, ташаккули ҷомеаи устувори шаҳрвандӣ, ҳимоя ва таблиғи арзишҳои миллӣ бо арзгузорӣ ба забони давлатӣ ва дигар муқаддасоти миллӣ саҳмгузор бошем ва кӯшиш кунем ки сатҳи маърифати сиёсию ҳуқуқии мардуми шарифи Тоҷикистон баланд шавад. мусоидат ба баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсии шаҳрвандон, таъмини иштироки фаъоли онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат боиси пешгирӣ аз таассуб ва хурофот ва ҳамзамон бедории зиракии сиёсӣ мегардад. маҳз дар натиҷаи таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстию ватандорӣ ва маърифати сиёсию ҳуқуқии аҳолии кишвари мо метавонем имрӯзо ба алайҳи тазоҳуротҳои сиёсӣ ки аз ҷониби шахсони бадхоҳи миллату давлат роҳандозӣ мешаванд, истодагарӣ намуда фарҳангу тамаддуни худро ҳифз ва ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. бахши сиёсати иқтисодӣ. интихобкунандагони муҳтарам, чуноне ки зикр шуд, ҳадафи ҳукумати мамлакат пеш аз ҳама баланд бардоштани шароити зиндагии мардум ба воситаи рушди иқтисодиёту иҷтимоиёт ва таъмини амният мебошад. яке аз роҳҳои паст намудани сатҳи осебпазирии иқтисоди миллӣ агар ворид кардани тағйироту иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда, қабули стратегия ва барномаҳои соҳавию давлатӣ бо талаботи замон бошад, дигар ин мусоидат ба азхудкунии оқилона ва истифодаи самараноки сарватҳои табиии кишвар мебошад ки ба ин васила таҳкими нерӯи иқтисодии мамлакат таъмин шуда метавонем ба ҳадафҳои миллии рушди ҷумҳурӣ ноил шавем. самти дигари таъсиргузор дар тараққиёти ватани азизамон мусоидат дар вусъати шуғли пурмаҳсул тавассути таъсис додани ҷойҳои кории нав ва баланд бардоштани музди меҳнат мебошад ва чуноне ки дар паёми имсола зикр шуд, дар замони соҳибистиқлолӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти кишвар беш аз 4,1 миллион ҷойҳои корӣ таъсису барқарор карда шуданд ва моро зарур аст ки дар ин кор бештар саҳмгузор бошем. имрӯзҳо халқи азизи ҷумҳурӣ, мо аз аъзоёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сар карда ба ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру деҳоти кишвар диққати аввалин дараҷа медиҳанд. ин аст ки дар 3 соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзишӣ, 175 иншооти фарҳангу фароғатӣ ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсолию иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. самти муҳими дигаре ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир мекунад, расидан ба истиқлолияти энергетикӣ мебошад. моро зарур аст ки аз ҳамаи имкониятҳо, хусусан манбаъҳои рушди энергияи сабз истифода карда татбиқи рукнҳои иқтисоди сабзро таъмин намоем ва ман мекӯшам дар ин самт низ саҳмгузор бошам. соли 2024 зиёда аз 155 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалию ҷумҳуриявӣ, 20 пули бузург ва 3 нақд сохта ва истифода дода шуд, тибқи маълумотое ки дар паём зикр шуд. ҳамзамон бо саҳми соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва мардуми Тоҷикистон ки зиёда аз 2000 километр роҳҳои маҳаллиро таъмир таҷдид кардан ва бунёду аз навсозӣ 23 пул ба итмом расид. боиси ифтихор аст ки тибқи арзёбии форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, мавқеи Тоҷикистон дар радабандиҳои байналмилалӣ аз ҷиҳати нишондоди сифати роҳҳо нисбат ба солҳои пешин 6 зина боло рафтааст ва бояд мо ин корҳоро низ тақвият бахшем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат дар паём рушди соҳаи сайёҳиро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карданд. ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиию рекреатсионӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ низ
اساس برای رشد دهات و نیکواحوالی ساکنان آن می باشد. چنانه که محترم پیشوای معظم ملت تاکید کردند، امکانیت‌های تاریخی و طبیعی، کوهنوردی، فرهنگی و طبابتی و استراحتی کشور زیبا منظر ما خیلی فراخ است. ما را ضرور است که از این امکانیت‌ها ثمرناک استفاده کنیم. من نیز کوشش میکنم که در این سمت سهمگذار باشم. برای حفظ ثروت‌های بی‌بهای طبیعی و معرفی آنها به جهانیان با واسطه به راه ماندن شکل‌های گوناگون سیاحی، تشکل اقتصادی سبز، حفظ محیط زیست و بهداشت وضع اکولوژی، تهیه و تطبیق قانونگذاری را در اساس پرینسیپ‌های بین‌المللی به راه مانده، بهر حفظ محیط زیست، بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی شهروندان سهمگذار می‌شوم. چون که یکی از هدف‌های استراتژی ملی رشد صنعت‌کنونی با سرعت کشور است و نبودن فرهنگ بلند استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های طبیعی می‌تواند به عاقبت‌های ناگوار آورده رساند. از بس که اشتراک فعال در روندهای جهانی با مقصد حل مسائل عمده اهل بشر از اولویت‌هایی است که در سیاست خارجی تاجیکستان راه اندازی شده است، جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی با تشبث‌های طبیعت دوستانه خود مشهور گردیده است. تشبث‌های پیشوای ملت بهر حل مسائل آب و اقلیم اقدام‌های اساسناک علمی می‌باشند که از جانب جامعه جهانی خوش پذیرفته شدند و جمهوری تاجیکستان سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد اولین کنفرانس بین‌المللی سطح بلند عاید به حفظ پریخ‌ها می‌باشد. باعث خوشنودی است که با مقصد تقویت همکاری‌های بین‌المللی در سمت حفظ طبیعت و معرفی طبیعت ناتکرار کشور، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2024 درباره همراهشوی جمهوری تاجیکستان با اتحاد بین‌المللی حفظ طبیعت و ذخیره‌های طبیعی به امضا رسید. شامل شدن به این سازمان با نفوذ بین‌المللی به کشور ما امکانیت داد که با مبلغ‌های فوندهای اکولوژی که فعالیت آنها به حفظ عالم نباتات و حیوانات روانه کرده شده‌اند دسترسی مستقیم داشته باشیم. بخش سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت زن مادر توجه خاصه دارد و جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به این وسیله بلند برداشتن موقع زنان در جامعه شرایط مساعد فراهم آورده است. یکی از دلایل سیاست دولتی دستگیری جوان دختران در جمهوری تأسیس کوتاهای پرزیدنتی و به این واسطه انتخاب و تعیین آنها به منصب‌های راهبری کننده می‌باشند. برای تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده کشور از حساب زنان و دختران بالیاقت در 28 سال اخیر به کوتای پرزیدنتی 11600 نفر دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی تحصیل کرده صاحب معلومات گشتند. در زمان صاحب استقلالی زیاده از 180,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی را ختم کردند، یعنی صاحب معلومات گشتند که ما را می‌باید که در این سمت کارها را تقویت بخشیم. بخش رشد معارف و علم در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانانی با استعداد مملکت برای تحصیل به دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. امروز 42,400 نفر جوانان ما در 42 دولت مترقی جهان تحصیل علم دارند. نوابسته از این چگونه که در پیام تاکید گردید با مسائل سطح و صفت تعلیم، درجه کسبی آموزگاران و استفاده تکنولوژی معاصر از جانب آنها، جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی در روند تعلیم، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی، همکاری‌های بین‌المللی، تبادل علمی آموزگاران و دانشجویان، کارهای علمی و تحقیقاتی و تدبیرهای تربیوی باید اندیشیم و من کوشش میکنم که در این سمت نیز تلاش ورزم. بخش فرهنگ ملی و اطلاعات برگزاری چاره‌بینی‌ها برای احیا، حفظ، رشد و ترغیب میراث غناوتمند فرهنگ ملی، عنعنه و سنت و ارزش‌های ملی برای تربیت یک نسل وطن‌دوست و تمدن‌آفر اساس میباشند. طی 33 سال استقلالیت دولتی در کشور 126 کتابخانه، 61 باغ‌های فرهنگ و فراغتی و 20 آثارخانه بنیاد کرده شد که امروز همه آنها به مردم تاجیکستان خدمت کرده ایستادند. اشتراک ساکنان کشور ما در آزمون‌ها، پیشنهاد و تشبث‌های پیشوای معظم ملت برگزار کرده می‌شوند. از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکان آینه تاریخ ملت که تا امروز 2,60,000 نفر شهروندان کشور خصوصا نورسان و جوانان در آنها اشتراک کرده قریب 1000 نفر صاحب جایزه، جایهای نمونوی و جایزه‌های پولی گردیدن برای آگاهی جوانان شهروندان ما
аз осори назму насри пурғановату тарбиявии ниёгони ҷаҳоншумули мо замина мегузорад. Ҳамватанони азиз, бахши сиёсати ҷавонон ва варзиш, ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчи бештар фароҳам овардани шароит ва заминаву имкониятҳои мусоид барои рушди маънавию ахлоқӣ, таҳсил ва кору фаъолияти ҷавонон, мусоидат ба ҳифзи саломатӣ, тарзи ҳаёти солим ва рушди ҷисмонии онҳо, фаро гирифтани онҳо бо таҳсилоти сифатнок ва мусоидат ба рушди ихтирокорию эҷодкории ҷавонон ва дар ин замина омодасозӣ ва дастгирии мутахассисони ҷавон ҷиҳати ба вазифаҳои роҳбарикунанда пешниҳод намудани кадрҳои лаёқатманд боиси таҳсин аст ва тибқи маълумоте ки ҳангоми ироаи паём зикр шуд, ин дар бар гирифтани 61% шумораи умумии кормандон аз ҳисоби ҷавонон дар ҷумҳурӣ ва дар хизмати давлатӣ ин нишондиҳанда 49% будан аст. Бахши такмили қонунгузорӣ, таҳкими қонуният ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ. Чун тамоми самтҳои фаъолияти рӯзмарраи моро конститутсия ва қонунҳои амалкунанда танзим мекунанд, онҳо бояд аз мухолифатҳо, такрорёбиҳо орӣ буда боиси аз байн рафтани баҳсҳои нолозим бошанд. Масалан, агар мо танҳо соҳаи ҳифзи муҳити зистро гирем, имрӯз қонунгузории соҳаи экологӣ ҳаҷман хеле калон буда, масъалаи татбиқи он мубрам шудааст, чунки барои татбиқи 16 қонуни махсуси экологӣ қабули 140 санадҳои меъёрию зерқонунӣ пешбинӣ карда шудааст, ки механизми иҷрои талаботи қонунҳоро каме душвор мекунад. такрорёбиҳо, мухолифатҳо дар қонунҳои амалкунанда ҳамзамон талаботи иҷтимоию иқтисодии замони муосир имрӯз тақозо мекунад, ки қонунгузориҳо такмил дода шаванд ва бурҳонҳои экологӣ, талаботи амнияти экологии ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва тезутуншавии масъалаи амнияти озуқаворӣ, гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ҳатман дар қонунҳои амаликунанда танзим карда шуда, мутобиқгардонии онҳо ба санадҳои меъёрии байналмилалӣ амалӣ карда шаванд ва мо кӯшиш мекунем ки саҳмгузор дар ин соҳа бошем.